Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sech olehil choqaquet kuaskuitzin ut ninkela kulbal sajun chikreheb liqakangel solok Salisantilhu. Lixholomil qatzolbal chiruli kutana inashye kilemtzunk lishnaqru laj Moisés. Nakuajaboqbal renaqtaquil li qatzolbal naqatausalihu Éxodo capítulo 34, 29, toxali 35. Utkaut naqkilemtzunk lishnaqru laj Moisés. Manakanaula atkaut. Mokoshpan tanak hikwan kshaq chiruli qaqwa Dios aransalitzul. Inka nakanaw nakakkikulak kshaq abana nakisutqik kshaq mokonalemtzunk talishnaqru ho nakkilemtzunk salihona lain. Nakisuq ishaq laj Moisés nalemtzunk lishnaqru chanlisantilhu. Hain ki kulmank chirish nakliqaqwa Dios kishkut besi lishloqal chiru laj Moisés. Utmanashnaw laj Moisés naknalemtzunk lishnaqru. Inka Arina retal, nakunak lakpapanil, linashsik liqaqwa Dios rahlal kutan, na ukchishkut besinkil sa lishchuam, lishloqal liqaqwa Dios. Ho laj Moisés, nakunak na nachokrikin liqaqwa Dios. Nakulak chishkebal retal lishmajelal, shbanak yosh taubal ru lishsantilal liqaqwa Dios. Kahkwi kiru chilemtzunk lishnaqru laj Moisés, nakikulak chishtaubal ru Lishcha bilal, lishchaq alru, lishrahom liqaqwa Dios. Udhaan li nashkulaq papanela naqwan. Kuitaqa kanapchi ok liqaqwa Dios saliqam. Liqam liqaqaush. Te okchi khalak. Usala oinka taqaq retal. Abaneb likwan kep saliqahun sutam. Teshk retal naqyoko chi khalak. Aban chishkhuni lain. Taqaqul. Kuit naqakanap liqaqwa Dios. Naqaanta agwa mejin khre liqayuam. Viaj karuna sheqe lihu 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Chirish chanru naqliqaqwa Jesús taruk chiqahalbal. Chiqahunilola o linaqahalam u chinshlo aliqaqwa ho sahunaqlem chimaka tsapbal lishnaqu. Yoko chihalanok ho tsaqalhaan. Rahlal yo chikiank liqaloqal. Utaan nashbanu liqaqwa ashbanaqhaan musiqej. Arint li apóstol Pablo yuchish junta tankil li rilopal laj Moisés li nalemtzunk. Rikin lishloqal liqaqwa Jesús. Nakanaw naqliqaqwa Jesús aan lishkut besinkil lishrahom liqaqwa Dios li naqataw saeb li lajeb chichaqra. Nash ashku chikru lishloqalil li chaqrab li kikehek re laj Moisés. Shbanaq ho akshqayah kuchaq. Lishchaqrab liqaqwa Dios. Utliqaqwa Jesús. Kahkwi nekeruchi shokek salich olej. Kwi la o naqak'elixna'aj utnaqak'ele qilobal junelik rikinaqaqwa Dios. Chishjunilain rikinaj kuixten lixsantil musiq li Dios. Hokanaq lixchuam laj Moisés haan jun retalil chanru liqaqwa Dios nak'anjelak rikineb li junjun reheb li poyenam li nekexkanab rib saruq liqaqwa chijalek. Tujretal naqtokulak johaan Hosheli hu 2 de Corintios. Chanru yokat shkut besinkil lishloq aliqaqwa Dios anaqwan. Manekeru chirilbal chishjunileb likwan kepsalahun sutam. Chanru shnawbal ru junaq laqpapanel rikin junaq limaqa li Dios salira. Nakwajaboqbal chiruli kutanain. Chishtebal li rokebal la kwam chiruli qaqwa Dios. Hanaraq kwan kakwikin. Hanaraq khalbal narajatin ankil. Shbanak nakatshra, shbanakin anaraq naqtatsach. Usaraq, kuiraq taakuluban liqaqwa Dios salaqwa. Li Dios jesop tesin qaqwa chinum tajenak, utpantio shaqwa naqshaqwa chbeni chiru li junk amok chikain se liqaqangelain, junelik oqbilat re naqtoaqwa chbeni sa junchik liqaqangel.